yakomeje gukwirakwira hirya no hino mukomeza kugenda muyabona wumva bavuga ngo iki gikombe cy'isi cyabaye ngo byabaye ngombwa ko bategeka Argentine ngo muze kwitsindisha kugira ngo kino gikombe gitwarwe n'ikipe ya Espagne, ngo akaba ariyo mpamvu mwabonye ikipe ya Argentine musanzwe muzi irimo abakinnyi b'ibikoko isanzwe itwika, mwabonye yagaragaje umukino mubi cyane utarigeze ubaho, ngo buriya ngo bari babategetse ngo muze kwitsindisha. Ese impamvu niyihe ayo makuru mukomeje kubona akwirakwira? Ese koko bibaho ko igihe gishobora kugera ikipe bakayibwira ngo mwitsindishe? Ese inyungu zaba ziri hehe? FIFA yaba iri kungukira hehe? Hashize imyaka myinshi cyane hagenda havugwa ruswa, havugwa ubujura buhambaye cyane, kunyereza imitungo, kwigwizaho imitungo bikorwa ngo n'abagize ishyirahamwe rya FIFA. Ubwo ndaza kubagira mu bimenyetso n'ibyagiye biva mu butabera, ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze duhere kuri bino twakwita nk'amakuru, nimba twayita ibihuha, nimba twabyita ibintu bikomeje kuvugwa hano hanze, tuze kubihuza n'ukundi kuri gusanzwe kuvugwa muri FIFA n'ibyagiye biba, tuze kwikuriramo igisubizo. Igikombe cy'isi ejo bundi ubwo cyabaga finali gahuza Argentine n'ikipe ya Spain, amakuru yakomeje kuvuga cyangwa se ku mihanda bakomeje kuvuga ngo Argentine ngo bari bayitegetse ngo muze kwitsindisha kino gikombe cy'isi mu gihushe mu gitsindwe, ibyo ni mutabikora ikipe yanyu ya Argentine turayihagarika mu gikombe cy'isi imyaka 10 mutongera gukina imikino ya FIFA. Bikavugwa ko ngo Argentine impamvu ibyo bayibitegetse ari uko umukino wabagejeje finali, ikipe ya Argentine ubwo yatsindaga Ubwongereza, abakinnyi ba Argentine, hari ikiganiro nakoze ejo bundi cyabisobanuye neza, muze gusubira inyuma mu kirebe. Abakinnyi ba Argentine bamanitse amadarapo bari bamaze gukura mu bafana, na amadarapo yari yanditseho ngo Las Malvinas son Argentinas, cyangwa se bavuga ngo Malvinas biriya birwa byacu ngo ni ibyacu n'iby'abanya-Argentine binatuwe n'abanya-Argentine. Icyo gihe bari binjije politike mu mupira w'amaguru. Ibyo birwa ari byo Abongereza kandi ari ibya Abongereza muri kano kanya nibo babiyobora, bo babyita ngo ni Falklands. Nari nabakoreye ikiganiro mbere yuko finali ba, uraza gusubira inyuma mu kirebe, kivuga ko bino bintu Argentine yakoze byo kumanika ibitambaro cyangwa se ibyapa bizana ibintu bya politike nk'ibyo ngibyo, bw'amateka y'iby'iyo ntambara ya Falklands n'ibyo birwa bya Falkland abanya-Argentine bita Malvinas, murabisanga muri icyo kiganiro nabibakoreyeho. Hari amakuru nari nabakoreye mbabwira ko ibyo bintu biri buze gutuma Argentine bayifatira ibihano bikomeye cyane FIFA, biteye ubwoba ku buryo twumvaga ko no kuba bari buze gukina finali bishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane. Ariko ibyo bihano FIFA ntabwo yabifatiye Argentine. Hari abantu rero ngo bafite amakuru agaragaza ko ngo FIFA yisibwira Argentine ngo rero kubera kiriya cyaha mwakoze cyo kumanika ibyapa muzana politike mu mupira w'amaguru, mugiye kwitsindishwa kino gikombe cy'isi mu kirate, bitihise cyatuze kubahanira ririya kosa mwakoze ryo kumanika ibyapa muzana ibya politike n'Abongereza n'ikibazo mufitanye mubizana mu kibuga, duhagarika ikipe yanyu y'igihugu imyaka 10 n'abafana tubafatira ibihano. Bura rukura ikipe n'abafana bafatira ibihano icyarimwe. Ngo ibyo bigatuma abakinnyi ba Argentine n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Argentine rivuga ataho kugira ngo dutware igikombe cy'isi kimwe tugikine tugitsindire, tumara imyaka 10 ikipe yacu itongeye kugira ahantu igaragara, itongeye gukina kubera ko FIFA yadufatiye ibihano. Iyi myaka 10 ni igihe kinini cyane, buriya byaruta ukarata igikombe kimwe icy'ubutaha ukazagitwara, cyangwa se no muri iyo myaka 10 ukajya witabira basi n'ibikombe niyo utatwara icyo gikombe. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana ko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited, nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, sanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, jewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero, oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose, niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima hafi ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo muri etage ya mbere. Wanadusura kuri website yacu ya wa@mesa.ra kugira ngo n'abandi bana banazamukireho. Ngibyo bikaba byaratumye bano bakinnyi ba Argentine babyemera bakavuga ngo reka twemere turate kino gikombe. Impamvu rero ngo baheraho bavuga ko ibyo bintu ari byo,
hari amashusho yagaragaye abakinnyi ba Argentine bari guturuka muri vestiaire cyangwa se mu rwambariro, aho hagaragaye bano bakinnyi bose b'ikipe ya Argentine mbere yuko match itangira bajya gukina na Spain. Buriya iyo urebye neza bano bakinnyi ba Argentine ntago bari bishimye. Urebye nk'umukinnyi bita ngo ni Enzo yari ari mu rwambariro, bari mu rwambariro, amashusho yagaragaye ahari imbere yanjye ndayafite, wabonaga Enzo atishimye. Uyu bita ngo ni Enzo Fernandez, Enzo wabonaga babaye. Enzo muramuzi agira amashagaga n'akamorari, wabonaga babaye, amaso yameze nkaho yari ari kurira. Wareba iruhande rwe uwitwa ngo ni Richa cyangwa se uyu bita ngo ni Lisandro Martinez, Richa Martinez, nawe yari ari kurira, ubona mu maso ababaye cyane. Messi noneho bari mu rwambariro, hari video abona bameze nk'abari kurira, akahita babwira ngo basore mureke tujye gukina twiyibagize buri kimwe cyose, cyangwa se ari kubabwira ati mureke mwibagirwe bino byose, mbega tubyiyibagize bino byose. Ayo ni amagambo Messi yababwiye, nawe ubona ari kurira asa nk'ubabaye. Urabona kumwe umuntu arira ariko atari kurira nk'uruhinja. Messi abwira abo bagenzi be barimo babiri nkubwiye, Martinez harimo Enzo, ababwira ngo mureke twibagirwe buri kimwe abasa, nta kundi byamera. Abantu bagiye gukina aho kugira ngo babe bafite morale, bavuga ati turabica turamwica, morale y'abakinnyi baba bahana, ubona bafite akantu rwose k'akanyabugabo, ukabona abantu baje mu kibuga bari guturuka muri vestiaire bameze nk'abari bari kurira. Ndetse Messi kapitene ababwira ati abasa nyine nta kundi, mureke twibagirwe buri kimwe, mwijwi rituje, nawe ubona nta kabara gafite, nta morale afite. Ayo niyo mashusho abenshi bari kugenderaho, ntabwo twahita tubyemeza. Bagera mu kibuga mu myitozo, Messi gatangira gusa nk'utera utuntu tw'udukufura, nta rukuta rurimo, kumwe umuntu ashobora gutera agakufura ari garidiye gusa urimo. Messi mu kwishyushya yahushije amashoti 5 atera kure y'izamu. Abantu bavuga ati Messi yabaye iki? Uyu ni Messi uri guhusha gutyo, uri gutera kure cyane y'izamu, ibi ni ibiki bibaza? Uyu ni Messi mbere ko umukino utangira nawe yagaragaye nta morale, ameze nk'uvuye kurira. Ikindi kintu bashingiraho bavuga ko ngo Argentine ishobora kuba yari yategetswe n'abayobozi n'ababishinzwe kugira ngo byaze kwitsindisha uyu mukino, ni ukubera ko Messi nk'umuntu wari uri gukina finali y'igikombe cy'isi, ari nacyo gikombe cya nyuma Messi yari akinnye cy'isi, urumva bumeze nk'uri gusezera ruhago neza n'ubundi ku mugaragaro. Messi famiye ntabwo yigeze igaragara muri stade, bimeze nk'aho Messi yari yababwiye ati nimushaka nimwirirwe muza. Iyi ni ikipe yahabwaga amahirwe menshi ko bari buze gutwara igikombe cy'isi, aho nta hantu umuryango, inshuti n'abavandimwe uba wabamanuye bicaye muri stade baze kugufasha gusereburana icyo gikombe, cyangwa se nabo ubwabo baze kuza kugushyigikira, niyo wababuza kuza baza ku ngufu. Ariko famiye ya Messi ntabwo yigeze igaragara kuri finali y'igikombe cy'isi. Wagira ngo yari yababwiye ati nubundi kiri buvemo ndakizi, nimwirirwe muza. Ubwo ibi ntago ari ukuri ndi kwemeza, ibi ni ingingo abantu bari guterateranya zose imihanda hirya no hino mu binyamakuru bikomeye hirya no hino ku isi. Ni iki ngiki kirimo kugira ngo batwumvishe ko bino bintu koko bishoboka. Ikindi cya kabiri, perezida wa Argentine ibaze kirazira, ubundi ntago bishoboka ko ikipe y'igihugu yaba yageze kuri finali y'igikombe cy'isi perezida w'igihugu ntagiye. Ngira ngo mwabonye Kisekedi yabaye yagiye gushyigikira ikipe ye, kandi imikino rwose yari ikiri gutangira, bari mu majonjora, ariko yabaga hari. Iki ni igihe kidasanzwe ku isi yose, aho nimba igihugu kigeze finali perezida w'igihugu aba agomba kuba hari kugira ngo ashyigikire ikipe ye rwose yageze finali. Perezida wa Argentine bari bamuteguriye umwanya mbere, byaranatangajwe mbere ko umukuru w'igihugu cya Argentine agomba kuzaza kwitabira finali y'ikipe ye yabashije kugeramo, ariko perezida wa Argentine kuri finali ntiyigeze agera muri stade. Icyo nacyo abantu bakakigenderaho, ati perezida wabona bari bamuhaye amakuru, n'ubundi akavuga ati ndirirwa njya gukora yiki. Diego Simeone yagaragaye hafi kuri buri mikino yose ya Argentine yakinnye muri kino gikombe cy'isi, ariko kuri finali Diego Simeone ntiyigeze ahagaragara. Ibyo nabyo imihanda, abakora iperereza, abahuzahuza amakuru bakavuga ati kuba Diego Simeone nawe yarasibye no finali, indi mikino se yarayitabiriye n'ishyaka bafite, ni ikigaragaza ko nawe yarazi ibyo babategetse, kuko ngo unarebye Argentine ukuntu yakinaga ni ibintu ubona ko harimo akantu. Ikindi muri uyu mukino, Enzo nk'umuntu wari wagaragaye match iri gutangira bakiri mu rwambariro ameze nk'uri kurira nk'ufite agahinda, Enzo yageze mu kibuga ahabwa amakarita abiri y'umuhondo, ubwo bikora ikarita y'umutuku ahita akurwa mu kibuga.
abantu bakavuga ati ese yamarira Enzo yari ari kurira mbere yuko yinjira mu kibuga nuko bari bamubwiye ko ari ugomba kuza guhabwa amakarita abiri cyangwa bamubwiye n'uburyo ari bwitware ku buryo n'ubundi yari azi ibigiye kumubaho nukubera iki. Uwo ni uwa mbere nakubwiye dutangira ikiganiro wari uri kurira. Uwitwa Lisandro Martinez nawe nakubwiye bajya kuva mu rwambariro wari uri kurira, nawe ngo yaravunitse ahita ava mu kibuga nyine nta n'umuntu umukozeho, nta kintu kizima kibaye, nta muntu umuvunnye. Kandi Lisandro Martinez abakurikira imikino yose yagiye akena, abakurikira kariyeri ya football, ni umuntu niyo ari kuva amaraso niyo yaba yavunitse bingana iki mu mikino isanzwe arakina kandi agakina n'ishyaka ritabaho. Ariko Lisandro Martinez mu mateka ni ubwa mbere yavunitse nta muntu umuvunnye bigaragara, nta kintu kimukozeho kigaragara, ukabona yakabije ibintu gukina byanze ngo Lisandro Martinez yavunitse. Mwibutsa ko Lisandro Martinez dutangira ikiganiro nakubwiye ko ajya gusohoka muri vestiaire nawe yarari ngo kugaragara ameze nk'uri kurira. Ibyo ngibyo abenshi bakabishingira ati nuko bari bamubwiye ati nugera mu kibuga uze kwivunisha nyine rya shyaka ryawe nawe ugabanye, utaza no gushiduka ibibaraga byawe bikoresheje tukaba twashiduka twatsinze ikipe kandi batubujije. Scaloni uburyo bamusimbujemo nabyo bikwereka ko bashobora kuba bari babonye ashobora buri hari abakinnyi bagera mu kibuga bagashobora gushaka kurenga ku mategeko bahawe. Argentine si ubwa mbere hawe ayo mategeko, Maradona yigeze kubikora bamuha amategeko ngo yo kwitsindisha ageze mu kibuga akina n'ishyaka. Ibyo bintu ngo byagiye binamukoraho cyane. Scaloni rero biri mu bintu byatumye asimbuza mu buryo bugiye butunguranye. Uyu ni manager w'ikipe ya Argentine, uyu Lionel Scaloni afite ukuntu Scaloni yagiye asimbuza abakinnyi cyane mu buryo butunguranye nyine muri kino gikombe cy'isi, kandi ubona abo bantu bakagumye mu kibuga. Ikindi cya 9 bagenderaho, Argentine mu minota 90 nta shoti na rimwe bigeze baboneza, nta shoti na rimwe babashije kuboneza mu izamu. Muri uyu mukino Espagne yahanye amapasi arenga 800 mu gihe Argentine nta n'amapasi 300 babashije guhererekanya, biba biri kubarwa byose. Argentine kugumana umupira byarabananiye muri kino gikombe cy'isi babibonye, ndetse niyo babaga bafashe baro mu kanya gato wabonaga byabananiye kuyitindana, ukabona baro yahise yisanga yasubiye mu maboko y'abakinnyi ba Spain, kandi ubona abakinnyi ba Spain nta mbaraga nyinshi n'ubumenyi bwinshi babishyizemo, ariko ukabona baro imeze nk'iri gukinirwa mu maguru y'abakinnyi ba Spain gusa. Argentine yanafata umupira ukabona hari ukuntu passe zitanzwe nabo umupira urongeye usubiye mu bakinnyi ba Spain. Umuntu akavuga ngo iyi ni Argentine twari tumaze iminsi turi kubona muri iki gikombe cy'isi. Ikindi ababonye igikombe cy'isi kirangiye bagiye kubambika imidari, Cristiano Romero umujinya yari afite watumye yanga gusuhuza Donald Trump kumuha ikiganza. Ubona ko atabishimiye na bari abayobozi, nimba abantu babihuza nabyo bakavuga ati wabona yaravugaga ati n'ubundi rimwe mwese mubiri inyuma. Ikindi kintu ukwiye kumenya kugeza muri kano kanya, yaba Messi, Julian Alvarez, De Paul, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez na Lisandro Martinez, bose nta numwe urasubira muri Argentine kuva igikombe cy'isi cyarangira, nta numwe urasubirayo. Abantu bakabihuza bakavuga ati se barakariye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wabo muri Argentine naryo riri mu bababwiye ati mugomba kubaha amategeko mukitsindisha, bakaba ariyo mpamvu barakaye, cyangwa se nuko ayo makuru yageze muri Argentine, kuko ibinyamakuru byo muri Argentine ibi ndi kuvuga nibyo nabo bahugiyeho cyane muri kano kanya. Umujinya w'abafana, ibintu byarangijwe byinshi, bafite ubwoba ko bashobora no gusubirayo, umufana akabakirana amakofi bimeze biti. Mu mwaka w'1990 Maradona yaratsinzwe, ariko bivugwa ko ngo igikombe yacyambuwe ku ngufu n'umuyobozi wa FIFA. Icyo gihe ikipe ya Argentine yaratsinzwe, Maradona utarajya guripfana, Maradona wanikoraga cyane, yari n'umusazi mu kibuga mwaramubonaga imigeri yateraga yabaga afite amahane menshi, ntiyaripfanaga nyine n'uburyo yivangaga mu bintu bya politike. Buriya Maradona ni umuntu utaratinyaga guhaguruka akavuganira za Palestine, ukumva ari ibintu abandi benshi ubona bafiteho ikibazo. Yari umuntu uhaguruka ugasanga ba bantu b'abarevolutionneri leta zunze ubumwe za Amerika zirwanye we yabishushanyijeho nk'amatatuwaje abemera. Ni umuntu nyine utarajya gupfa kuripfana nyine, ibyo yabonaga yarabivugaga Maradona icyo gihe mu gikombe cy'isi cy'umwaka w'1990 Argentine n'ubundi habayeho ngo kuyitegeka ngo muze kwitsindishwa n'iki. Maradona icyo gihe mu mwaka w'1990 yaje kuvuga ngo witwa Havelange cyangwa se wari umuyobozi wa FIFA icyo gihe ngo yanyambuye igikombe cy'isi. Mbega mu yandi magambo yakoresheje ivuga ngo yakincapuje nk'uko umuntu yaza akakikwambura, wari ugifite ugomba kugitwara akakikwambura gutya akagitwara.
abantu benshi bakavuga ati ibyakozwe na Havelange, ubwo Havelange ndaza kumubagira mu mateka uyu mugabo wayoboyeho FIFA n'ibyo yakoze byose kugira ngo wumve, abantu bakibaza ngo ese Infantino uyu munsi cyangwa se uyu nguyu uyoboye FIFA Infantino, ese nawe yaba yakoze nk'ibyakozwe na mugenzi we wayoboye FIFA muri za 90 icyo gihe, cyane ko iki gikombe cy'isi kuva cyatangira amakuru yari ari kuvugwa n'abafana bari bari muri stade, bose bari bafite ibyapa, abenshi hanze ya stade mu bitangazamakuru hari amakuru yavugaga ko bari gufata ngo Infantino ngari papa wa Messi, bafata Messi bakamwita ngo ni umuhungu wa FIFA, ngo ni umwana wa FIFA, FIFA iri kumubera. Ayo ni amakuru yasakuje cyane, ibibazo bikomeye cyane ngo FIFA iri kubera Messi bitewe n'inyungu bari kumubonamo kuba yaguma muri rino rushanwa. Infantino akaba yaravuze ati se buriya n'ubundi ubwo Argentine yakoze amakosa, si twahita tunaboneraho kuyisaba ngo itsindwe kugira bitazanaba binini kino gikombe cy'isi, bakazavuga ngo koko Messi ninjye wamufashije kugira ngo agitware, cyane ko hari n'ibindi bibazo byari byazamutse bavuga ngo Perezida wa Amerika yantegetse kugira ngo ikarita y'umutuku twari twahaye umukinnyi wa Amerika tuyikureho. Buriya ni ikosa rikomeye rizasigara no mu mateka. Politiki kuza kwivanga kuriya nubwo atari ubwa mbere bibaye, aho umunyepolitike bamwe tuvuga ati twakwita nk'abanyagitugu, muvuga ati ndavuze ngo bigende uko. Trump yaravuze ati uriya muntu mumukurire ikarita y'umutuku asubire mu kibuga, si ubwa mbere bibaye. Ba Mussolini bagiye babikora mu myaka yabo, turaza kugenda tubireba. Nongera nkwibutsa ko muri bino bintu bya football cyangwa se bino bintu by'imikino hakunze kubamo n'ubundi ikintu twakwita nk'uburiganya bwinshi, ibintu bijyanye n'amaruswa. Ibyo ni ibintu bikunze kugaragaramo cyane ko haba harimo amafaranga menshi cyane. Ari nayo mpamvu buri kano kanya bakubwira ngo FBI yafunguye ikirego, twari twabiganiriyeho, kiri gukora iperereza ku ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Argentine, kuko bavuga ngo hari amafaranga menshi yanyerejwe. Ariko uyu munsi ndagira ngo twigarukire kuri FIFA nyirizina. Ese ibi bintu iyo batangiye kubizamura gutya, kuko baba bashingira ku buryo bafata ikigo kinini nka kiriya nka FIFA ubundi cyakaba yari nk'igihugu, kuko gihuza isi yose muri rusange, abantu benshi, kandi bagahurira ku mategeko ashyirwaho n'icyo kintu. Urumva n'ubundi ni ikintu kinini cyane. Ariko iyi FIFA ifite n'ubusanzwe izina ritari ryiza ugendeye ku byerekeranye n'inyerezwa ry'ibiceri, amaruswa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iki kigo cya FIFA mu mwaka wa 2015 icyitwa ngo ni US Department of Justice ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mwaka wa 2015 baje imbere y'itangazamakuru bagaragaza ko hari ruswa yatanzwe muri FIFA, hari amafaranga ruswa yagiye atangwa arenga agaciro ka miliyoni zirenga 150 z'idolari. Ayo mafaranga ntagababaho. Icyo gihe ikigo twakwita ngo cy'ubutabera cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavugaga ko izo miliyoni 150 abari gukurikiranwa baziriye ari abantu bagera kuri 50 bakorera FIFA ndetse n'ibigo bakorana nabyo bihambaye. Hari tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu, wari uhagarariye ubutabera cyangwa se Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje imbere y'itangazamakuru abivuga muri iyi mvugo. Umugore yaraje aravuga ati turi hano uyu munsi kugira ngo tubatangarize ko hari abantu muri kano kanya bamaze gutabwa muri yombi, bamaze gufungwa bakurikiranyweho kuba baragize uruhare ruje rukurikira iperereza tumaze igihe kinini turi gukora. Iryo perereza barashinjwa kurya ruswa, kunyereza imitungo no guhemuka no kugambana kugira ngo nyine bigwizeho imitungo. Cyane cyane ibyo bakabikorera ngo mu isi y'umupira w'amaguru, n'ibyambega ngo bakoreye mu isi y'umupira w'amaguru bihishe inyuma ya FIFA. Impamvu tubafunze twabataye muri yombi, bari bafite inshingano zo kugira ngo bubahirize amategeko y'umupira, ko ibintu byose bigomba kuba binyuze mu mucyo, nta bujura burimo, nta buriganya burimo. Ndetse bano inshingano zabo kwa kurinda icyo twakwita nk'agaciro n'ubunyangamugayo cyangwa se nk'agaciro k'uyu mukino wa football. Atariko bararengereye bakora ibyaha byo kwangiza umupira w'amaguru hirya no hino ku isi muri rusange, kubw'inyungu zabo no kwigwizaho imitungo ndetse no kwiteza imbere ku giti cyabo, bangiza umupira w'amaguru. Ibyo ni ibyaha byashyizwe ahagaragara, byari byakozwe n'abantu 50 bihishe inyuma ya football n'umupira w'amaguru muri rusange na FIFA, banyereza miliyoni zirenga 150 z'idolari. Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze iperereza basanga mu cyitwa ngo ni isi ya football haberamo ubujura, uruswa, uburiganya buhambaye. 2015 baraje barabatamaza, baranabafunga, bavuga ko isi ya football itakagombye kubibarizwamo ibyo bintu. Aho ngaho nkugiriye ni vuba, ariko ni ibintu bihera kera bigiye kudusaba ko dusubira inyuma no mu mateka
ukaza kuzamuka kugeza uyu munsi, ku buryo uri buze kubifata ukabihuza n'ibimaze iminsi biri kuvuga ejo bundi byabaye, nawe ukikuriramo ibyawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo njye ndi kwemeza ko Argentine koko bayitegetse kwitsindisha ku ngufu, ya nibiba biri kuvuga ku muhanda tukabihuza n'ubundi n'ibisanzwe bivugwa muri FIFA, uburiganya busanzwe bubera mu isi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru cyangwa se mu isi y'imikino y'umupira w'amaguru, n'ibisanzwe biberamo ukabihuza n'ibyo biri kuvugwa imihanda, nawe ukikuriramo ishusho yawe cyangwa se nawe ukagira ibindi bitekerezo. Nyine ntabwo ari ngombwa umuntu kugira igitekerezo kimwe gusa. Icyo gihe mu mwaka wa 2015 umuyobozi wari uyoboye iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, nimba ariko twabyita FIFA, yaje kwegura aravuga ngo ndeguye bitewe nuko yabonaga ari gukurikiranwaho ibyo byaha bya ruswa byavugwaga muri FIFA yari ayoboye, nawe ubwe bamushyiraga mu majwi cyane. Yahise yegura ava kuri uwo mwanya w'ubuyobozi bwa FIFA, bamwitaga Sepp Blatter, muramwibuka n'umusaza w'uruhara. Icyo gihe Sepp Blatter wari uyoboye FIFA yeguye mu gisebo ikimwaro gikomeye. Umusaza w'uruhara wari uyoboye FIFA yeguye nabi rwose, bavuga ati uriya musaza burya ni umunyamitwe, ari gukurikiranwa na za FBI, DOJ bamuri bubi, ubwo ni Department of Justice ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kwegura. Icyo gihe FIFA iti namufatira ibihano bivuga ngo tuguhagaritse mu bintu byose bifite aho bihuriye n'umukino w'umupira w'amaguru mu isi y'umupira w'amaguru, mbega mu bijyanye na football, tukwirukanyemo burundu, tubiguhagaritsemo burundu, ntuzagira wongera guhura n'umupira w'amaguru kugeza mu mwaka wa 2028. Buriya Sepp Blatter, uriya musaza w'uruhara, bamuhagaritse, FIFA yaramuhagaritse kubera ibyo bintu byabaye. Ariko ukibaza ngo Sepp Blatter yaragiye birashira. Undi muntu nanone wigeze kugaragaza imyitwarire rwose igaragaza ko muri bino bintu twakwita by'isi ryishyirahamwe umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iki, ni umugabo bitaga ngo ni Jack Warner. Uyu Jack Warner yari yungirije cyangwa se vice president n'umundi wa FIFA, yari yungirije uyoboye FIFA, ndetse akanayobora icyitwa ngo ni CONCACAF, niwe wari president wacyo. Ariko nawe mu mwaka wa 2011 yaje kweguzwa kuri uwo mwanya, ndetse anirukanwa nawe mu byerekeranye na football by'igihe kinini mu mwaka wa 2011. Aba bagabo ni abagabo bariye amafaranga menshi, baragenda korera uburiganya bwinshi mu byerekeranye n'iyi si y'umupira w'amaguru, baragenda none babona ibifaranga byinshi batangira kugira iseseme. Buri amafaranga menshi ari ukuntu umuntu agira ibifaranga byinshi, abantu bagatangira kumunukira ndetse bakajya bamutera n'akantu k'agasesemi iyo ari umwibone cyane. Uyu Jack Warner rero nirwo rwego yaragezeho. Umunyamakuru wa BBC yigeze kumwegera amuhata ibibazo hari ku kibuga cy'indege. Uyu Jack Warner ngira ngo abariho icyo gihe murabyibuka, yahuye n'umunyamakuru wa BBC bita ngo ni Andrew Jennings. Icyo gihe umunyamakuru wa BBC yaramubwiye ati nyakubahwa abayobozi, ku munyamakuru nyine azaka gutunga mikoro, bayobozi ko biri kuvugwa ko muri mu ishyirahamwe ryanyu muyoboye hari kuberamo ubuntu bw'uburiganya n'iki. Nta n'ijambo rinini aramubaza umunyamakuru. Uyu mugabo kubera amafaranga menshi yaramaze kwiba n'ibyo yikekaga, yasunitse umunyamakuru imbere y'amakamera menshi, aramusunika ku kibuga cy'indege. Umunyamakuru aragenda ngo hari umunyamakuru wa BBC. Umunyamakuru arangije aramwegera nyuma aramubwira ati nyakubahwa, ko ndi kukubaza mu cyubahiro nakubashye, muri kudusunikira iki kweri? Umugabo aramubwira ati ahubwo kuba nagusunitse singucire mu maso nakubabariye. Ati n'ubu ndumva nshaka kugucira mu maso kuri kamera, kuri mikoro, kubera amafaranga menshi bano bagabo bari bamaze kugira, bumva bayoboye isi, bumva nta n'umuntu wagira icyaza babaza. Hari undi mugabo bita ngo ni Chuck Blazer, cyangwa se mu mazina arambuye ubundi ni Charles Gordon Blazer. Uyu mugabo we binavugwa ko ahanini nubwo yakoraga muri FIFA, hari bamwe bavuga ngo yari maneko wa guverinoma, ni umusaza. Abandi bakavuga ngo ntabwo yari maneko, ahubwo guverinoma yaramutumye ngo ajye gukora mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru, ajye areba ibiberamo, ahubwo agezemo atangira gukorera abandi bagabo yasanze muri FIFA mu rwego rwo kugira ngo bajye banyereza imitungo, izo ruswa zose zibera mu byerekeranye n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru zitangwe, ibyo byose bikomeze bibere mu buriya mu mupira w'amaguru haberamo ibintu byinshi, ngira ngo mujya mubyumva, aho n'ibijyanye no gusheta ama ekipe ngo muze kwitsindisha bize kumera uko, n'isi bamo amafaranga, n'isi bamo ubugambanyi, n'isi bamo amaruswa agiye atandukanye n'uburyo bwo kubona amafaranga bugiye butandukanye. Uyu mugabo Blazer nawe yaje kweguzwa mu mwaka wa 2015 ndetse ahita anabaningwa na FIFA kutazagira ahantu yongera guhurira n'ibyerekeranye n'umupira w'amaguru ku isi ibyo ari byo byose. Uyu mugabo yaje gupfa mu mwaka wa 2017, ariko uyu mugabo nawe ari mu bariye amafaranga ngo menshi cyane. Uyu Chuck Blazer kimwe na mugenzi we nari maze gukubwira, bose ni abantu bagiye babona amafaranga n'uburyo bayakoreshagamo, wabonaga ko ari abantu rwose amafaranga batabavunnye cyangwa se bayenjoyinga, babayeho bwa buzima bwiza cyane. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo ngo muri New York bari babayeho ubuzima bwiza. Uyu Chuck Blazer
wiberaga nawe muri FIFA. Uyu ni umwe mu bagabo bagiye bagaragara bari kumwe n'abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye bapanga amadiro y'ibyerekeranye na FIFA, ndetse uyu mugabo bikavuga ko ngo buriya muri New York yiberaga muri apartment za Donald Trump ahitwa ngo ni Trump Tower. Trump uragira igihoteli kinini cyane New York. Imba mwarakimbonye nari ngihagaze hanze nago nari ndimo imbere. Uyu mugabo yishyuraga 24,000 ku kwezi muri ya apartment ya Donald Trump zira Trump Tower. Yishyuraga 24,000 yakishyura apartment yabagamo, akanishyura indi apartment byari byegeranye yimbwaye nayo akayishyurira amafaranga. Murambabarira ntago ari imbwaye, ni ipusize zabaga muri ako apartment kandi agasohoka muri apartment yishyura akajya muri apartment yakagombye kubituyemo abantu yaroreyemo udupusi twe ari haza kutuganiririza, kutugaburira, gukina natwo. Cyarabayeho ubuzima mbega buri muntu wese yabonaga akavuga ati uyu mugabo ni umukire kabisa. Babihuza n'umushahara we bakabona ibyo bintu ntago bihura. Aba bagabo babiri rero, uyu Chuck ndetse na Warner, wa mugabo nakubwiraga, nibo bari abantu uyu Seif Blatter yakoreshaga bindani muri we, nibo yakoreshaga, nibo yatumaga muri ayo madiro, nibo bajyaga kudiringa kugira ngo baze kugabana amafaranga. Aba bose n'ubundi FIFA yabirukaniye rimwe kubera ayo madiro bakinaga n'amaruswa yavuzaga ubuhuha. Uko ari batatu baje gushinga ishami rivumbutse muri FIFA babyita Exco, ryo ryari rihagarariye icyitwaga ngo ni CONCACAF. Iryo rikaba ari ishami ngo ryakurikiranaga ibyerekeranye n'umukino wa football muri Amerika y'Amajyaruguru, Amerika yo hagati ndetse no muri za Karayibe, kandi ari ahantu murabizi football ibintu bihakora. Uvuga ko ngo iyo body bari barashinze yitwaga ngo ni CONCACAF ya FIFA yari ihagarariye umupira w'amaguru muri ibyo bice, ngo babashije kuhinjiriza amamiliyoni n'amamiliyoni mu madolari mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ari batatu: Seif Blatter, Warner na Chuck. Ayo ni amafaranga bagiye banyerereza muri icyo kigo bari barishingiye cyitwaga ngo ni CONCACAF. Ayo ni amafaranga byabaga byitwa ko ari amafaranga ubundi yakagombye guteza imbere football muri ibyo bice, barayanyerezaga. Uyu mwirabura bita Warner unakomoka nawe muri Amerika yo hepfo rwose muri za Karayibe, yagize gutya umunsi umwe baza gusanga muri mutingito wigeze gukubita Haiti, ibintu bigakomera cyane, isi yose igatangira gukusanya amafaranga bagira ngo bafashe abantu muri Haiti. Mwarabibonye icyo gihe bivuga ko uyu mugabo amafaranga FIFA nayavuye mu bijyanye n'imikino. Hari ukuntu abantu bakina imikino yo kuvuga ati bizavamo tuzajya kubifashisha. Hari abantu muri Haiti bahuye n'umutingito udasanzwe, ari umutingito uteye ubwoba cyane. Ayo mafaranga uriya mugabo yose yashyize ku igufa arimanukira Warner n'uyu nakubwiraga wari wishe umunyamakuru wa BBC ku kibuga cy'indege avuga ngo yamuciraho amusunika nta n'ikintu aramubaza. Ikindi, aba ni abagabo ngo bajyaga bakira amafaranga ya ruswa mu byerekeranye no kuba hari ibihugu bigomba kwakira igikombe cy'isi cyangwa se imikino aho igomba kubera. Bira bintu nyine murabatamika mukavuga ati igikombe cy'isi ngiye muntamitse nakizana mu gihugu cyanyu, kuko ayo mafaranga bazasigara muri icyo gihugu bari menshi cyane igikombe cy'isi yo cyahabereye. Ibintu nk'ibyo rero bigenda biberamo amanyanga menshi cyane, cyangwa bakaba banavuga ati turiya kipe mwebwe tuzayibwira yitsindishe n'ubundi twebwe tuzaho tuzagaruriza. Aho hose ni ahantu barira amafaranga. Uyu mugabo nkubwira ngo ni Blazer, we noneho yaje Chuck Blazer, uyu wapfuye 2017, we noneho nta nubwo ari kuvuga ngo nibyo bamushinja cyangwa se nibyo yashinjwa, wenda akaza kwirukanwa akaneguzwa akanabaninga, uya wenda agakomeza kubihakana. Uyu Blazer we yarabyemeye mu rukiko, yarabyemeye imumbwirwa ruhama ahantu hose arabyemera ngo ibyo byaha turabyemera. Nimba yarabyemeye yarakoranaga n'abano bayobozi ba FIFA, nawe ari umuyobozi mukuru muri FIFA, umwe muri bakabyemera, urumva ko bitari bya bindi ngo baketsweho ngo birukanywe bakekwaho. Oya, ibi ni ibintu Blazer yaje kwiyemerera. Uyu mugabo ibi byaha yabyemeye kubera ko ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamubwiye ngo turashaka gufunga bene wanyu no kubafatira ibihano no kumenya uburyo amafaranga anyerezwamo muri FIFA, mwishyira mu isi ya football, amafaranga bayarya gute, bayanyereza gute, mwiba gute, mubigenza gute. Weho turakugabanyiriza ibyaha cyangwa se ibyaha byose tubigukureho. Hahandi guverinoma nyine kugira informant wabo, uraduha amakuru yose uyaho ubushinjacyaha dukurikirana abandi, we tukubabarira ugende wiyicarira. Ibyo bintu ngira ngo murabizi, uratwereka ahantu ugurira urumogi n'abarukugurisha, we tukubabarire. Niko bigenda nyine. Uyu rero nawe niko byagenze, atanga abantu benshi, ni nabwo haje gufungwa abantu bagera kuri 50 muri FIFA. Bari abakuru bariyirukana, barisezerera babivamo. Ubwo ndi kukumvisha amanyanga agenda abera muri iki kigo cyangwa se muri iyi si twakwita ngo ni ya football. Haberamo amanyanga menshi ku buryo kuba babwira ikipe ngo ugomba kwitsindisha, ako ni akantu gato ugereranije n'ibintu bano bantu babamo byinjiza akayabo k'amafaranga atabaho.
ntabwo turi kwemeza ko ikipe bayisabye kwitsindisha, turi guhuza ibintu bisanzwe bibera muri iyi si yabo. Uyu mugabo wananakubwiraga wari wungirije umuyobozi wa FIFA yigeze guhamagara, nkuko nabikubwiye, yigeze guhamagara iki gihugu yahamagaye Australia, igihugu cya Australia abasaba $500 by'idolari, arababwira ati mumpaye $500 by'idolari muri Tobago Trinidad nahubaka agastade gato k'abana bazajya bakiniramo umupira, tugateza umupira w'amaguru imbere. Australia yabikoze yihuse cyane, ivuga ati uyu mugabo ni vice president wa FIFA, igihe nikigera cy'igikombe cy'isi cy'2022 ngo gikinwe, uno mugabo azabitugiramo, kiriya gikombe rirarushanwa rizabera iwacu. Icyo gihe $500 barabitanze, baza gusanga nta kindi yabikoresheje by'idolari, ubwo ni hafi miliyoni muri magana z'amanyarwanda, 800 700 gutyo, sinzi kubara neza idolari, ariko ni hafi aho ngaho, n'amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga umugabo yashyize ku ikofi ye aricecekera, ariko baravuga ati nta kibazo, uyu nguyu ijwi rye tuzarikerera natwe mu bihugu bizakira kino gikombe cy'isi. Mu mwaka wa 2015 tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu, uyu mugabo Wana yaje gufungwa mu binyamakuru bamushinja ko South Africa yamuhaye miliyoni 10 z'idolari kugira ngo azibakinire abibagiremo igikombe cy'isi kizabere muri South Africa. Buriya South Africa batanze ruswa ya miliyoni 10 kuri uyu mugabo, buriya yabuze n'abandi bagiye batamika muri FIFA kugira ngo kiriya gikombe cy'isi twabonye kizabere muri South Africa. Iyo bari investment nziza cyane, kuko South Africa hari amafaranga menshi cyane FIFA itibaha ngo mutegure ahazabera imikino y'igikombe cy'isi, mwubaka amastade, mugire gutya. Leta nayo ubwo bukerarugendo bukabera, batabira igikombe cy'isi basiga amafaranga, ibyo muba mubyumva cyane kundusha. Ayo mastade aba yubatswe muri ayo mafaranga FIFA yabahaye, kuko aba ari menshi cyane, hari n'umusago wenda usigara muri leta, ndetse n'isi yose igahita imenya icyo gihugu cyanyu cya South Africa. Kuba South Africa cyangwa se n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, nanjye mfite igihugu buriya niko nabigenza, kuba amafaranga mwansaba yose muri FIFA ngo nyabahe igikombe cy'isi kizabere mu gihugu cyanjye, nanjye nayabaha rwose igikombe cy'isi kikabera mu gihugu cyanjye, kuko icyo gihe igihugu ibintu bugikoreye ntago bibaho, biba ari ibintu byiza cyane. South Africa yo ntiwayirenganya, nta n'uwagize icyo yibaza, guverinoma kiba ari ikintu kinini. Ariko uyu mugabo Wana mu bintu byamufungishije agafungo bikomeye harimo izo miliyoni 10 z'idolari yahawe na South Africa. Ubwo ndi kukumvisha amadiro n'uburiganye bubera hano muri FIFA, n'ubudiro bugenda buba burimo. Ubwo ngubwo twarenze za etape zo kuvuga ngo ubwo uri kumva ko ari ibintu binini cyane, bya bintu byo kubanga ikipe bayibwenga itsindisha, uri kumva ko ari akantu toto, n'akantu kashoboka cyane kabaho. Breza wundi nakubwiye waje kwemerera ibi byaha leta cyangwa se ubushinjacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje no kwemerera avuga ati rwose South Africa yadoye amafaranga, nanjye nariyeho amafaranga bayahaye Wana wari vice president, nanjye ariko ndi mu batoye, kuko nari mfite ijambo rikomeye muri FIFA, nanjye ndi mu batoye mvuga ni igikombe cy'isi kigomba kubera muri South Africa. Niho hajyanye n'igihe, ariko hari mu rwego rw'uko nanjye nari natamitswe, nari nahawe amafaranga, igihugu bakacyemeza. Ubwo ushobora kuhita utangira gutekereza ku bihugu byose wagiye ubona byakira igikombe cy'isi, ukahita wibaza impamvu. Biriya biba ari ibintu bihambaye cyane, ni ibintu bibamo diro, ni ibintu biba bidasanzwe, kandi urumva rwose igihugu cyawe nabo bakizaniye rwose icyo twakwita nk'umugisha. Igihugu cyakiriye igikombe cy'isi uba ari umugisha ukigwiriye. Uzabaze nka Qatar kuva yakwakira igikombe cy'isi, ubukerarugendo urwego rwahise rugeraho, kuko umuntu ugeze Qatar nta hantu yifuza kongera gusubira. Ni igihugu bubatse kiba kimeze nk'ijuru gishyashya, kitameze nka za Amerika n'Uburayi bushaje. Ikindi rero cyaje kubaho mu mwaka wa 2015, ubwo bano bagabo bari bamaze gusezererwa ku mwanya, begujwe ku mwanya w'ubuyobozi bwa FIFA, haje gukurikiraho uwitwa Infantino, na n'uyu munota niwe muri kubona mu 2016 ngira ngo nibwo yemejwe ngo ayobore. Infantino muri kano kanya rero ngira ngo dutindeho gatonya, uyu muyobozi wa FIFA muri kano kanya muramuzi cyane, buriya ajya guhatana cyangwa se ajya kwimikwa ngo abe umuyobozi wa FIFA ku isi, byabanje mbega twabyita nkaho manda yatangiranye n'ibirego. Uwitwa Michel Platini ni umulegend muri football, nawe yari ari guhatana kugira ngo abe uyobora FIFA. Infantino birangira mutsinze. Michel Platini yakwije amakuru, biranasakuza ngo Infantino yariganyije, ngo hari kata yakoresheje, ngo hari ibintu byabaye mu gikari Infantino yakoresheje kugira ngo abe umuyobozi wa FIFA. Uri kumva uwo mugabo ujya gutangira manda ye ashinjwa za kata. Icyo gihe Platini yaracecetse nyine birarangira, ariko urumva hari icyo bisobanuye kuba ugiye gutangira manda yawe ushinjwa kata, no kuba uwo mwanya wawugezeho hari ibindi bintu byakoreshejwe. Wenda ibyo ntabwo twabitindaho, n'ubundi abantu benshi batsinzwe bakunze gukwirakwiza ibihuha n'amakuru bavuga ati nibwe. Ikindi Infantino buriya bamushinja, Infantino ashinjwa kuba adakunda ngo football.
buriya ba Sepp Blatter, bano ba Michel Platini nk'uyu washaka kuyobora FIFA n'abandi benshi bagiye bayobora FIFA, ni abantu wasangaga barakuriye mu bintu bya football, babikunda, bibari ku mutima, ari ibintu nubwo wenda bakoreragamo amakosa nyuma, ariko ni ibintu byabaga bibari ku mutima. Football ari ikintu kibaba ku mutima cyane. Infantino buriya ngo abantu bamuba hafi n'abantu baba mu isi ya football ngo bamuzi ko kuva kera ibintu bya football nyine nuko ariyo maramuko, ariko ubundi ngo ntago ari ibintu rwose bya bindi umuntu aba bamukina akunda. Kwa kundi umuntu aba ari umuhanzi ari ibintu yanapfira, hakaba n'undi ubikora kukabona ari ku kazi nyine nta kundi byamera. Infantino icyo kintu nacyo bakunze kukigarukaho. Infantino akimara gufata ubuyobozi yahinduye ibintu byinshi cyane. Nta muntu wabura gushimira Infantino nk'umuntu wasanze FIFA abari bayiyoboye baragiye barya amafaranga menshi bakayicura, amadeni, bimeze nkaho kabisa gahunda y'ahazaza FIFA n'ibijyanye n'ingengo y'imari biri kuyicanga. Infantino yaraje yiga ibintu bishya, yiga imishinga mishya, aravuga ati tuvugurura ibi, bimwe barabyemera, ibindi n'ubu biracyari kwigaho kugira ngo bivugururwe. Ni umuntu nyine ngo wari ufite udushya twinshi cyane, ikigo rwose yaracyubatse. Ariko Infantino buriya mu bintu bagiye bamushinja ngo kuba ari inshuti na Vladimir Putin. Mwabonye ko igikombe cy'isi cyanabereye buriya mu Burusiya 2018. Infantino buriya kuba yari inshuti cyane na Vladimir Putin biri mu bintu byagiye bigarukaho cyane nabo mu burengerazuba bamugaragaza nabi. Akaba inshuti cyane n'uyu mugabo Donald Trump, turi buze kubigeraho tunamenye impamvu y'iki gikombe cy'isi, impamvu cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi, uyu mugabo uyoboye FIFA muri kano kanya, ndagira ngo nkwereke ibindi bintu ari gushinjwa muri kano kanya cyangwa se anengwa bimugaragaza nk'umuntu rimwe na rimwe ushobora kuba atari umuntu uhagarara ku cyemezo cyangwa w'umunyakuri bihagije. No kubera iki gikombe cy'isi cyari kiri kuba cy'umwaka wa 2026 kino turangije ejo bundi, ikipe ya Irani yagombaga kuza gukina igikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babanje kuyihakanira visa, biragorana kugira ngo ikipe ya Irani izabone visa ziyizana muri Amerika. Umuntu wenyine wagombaga kuvuganira ino ekipe ni FIFA. Byaragoranye, Irani iza guhabwa visa zahawe Irani igeze ku kibuga cy'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari benshi basubijweyo, hari abakinnyi ba Irani basubijweyo nta mpamvu, ngo nuko Amerika isa nkaho ibaketse. Hari abafotografe b'ikipe, hari abatoza n'abandi baba muri timu nyine muri management yo bafite uruhare rukomeye. Hari benshi bagiye basubizwa inyuma ngo mwe musubire muri Irani. Abo bantu kandi bakaba ari abantu b'ingenzi cyane ku ikipe ya Irani mu rwego rwo kugira ngo ikore akazi kayo neza. Abo bantu ntabwo baba bagomba gusubizwa inyuma. Umuntu wagombaga kwitambika akavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka aba bantu badahari ni Infantino, perezida wa FIFA. Niwe wagombaga kuvuga ngo abo bose bagomba kuguma hano, ariko yaracecetse, yanga kwivanga mu bya immigration ya Amerika, araceceka, ntiyavuganira ikipe ya Irani. Ikindi, umusifuzi wa mbere muri Afurika wemewe wari wemejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika w'umunyesomalia yageze muri Amerika rwose, yagiye neza, agezeyo baramugarura ngo ntago azasifura igikombe cy'isi bitewe n'uburyo Amerika wenda ibonamo Somalia. Mujya mubyumva Trump ibyo avuga kuri Somalia ni iki, bamusubije inyuma. Mu kumusubiza inyuma birasakuza, byateje n'impaka nyinshi cyane. Infantino yaracecetse, nta kintu yigeze akora. Yari afite uburenganzira buvuga ngo uyu musifuzi ni FIFA yamwemeje, nitwe twamuhaye akazi, muramwinjiza mu gihugu, kuko adahari igikombe cy'isi n'icyabera mu gihugu cyanyu ntibishoboka, akazi kaba gapfuye. Infantino yaracecetse na FIFA. Ikipe ya Irani yakiriwe nabi, yakomeje kuba muri za Mexico, igakina itaha Mexico, kuko ngo kuguma muri Amerika umwanya munini byasaga nkaho bitagaragara neza. Kongo nayo yabishemo. Buriya mu bintu FIFA bayinenze muri kino gikombe cy'isi, buriya Kongo igira umufana bita ngo ni human statue. Uyu muntu umufana udasanzwe araza agahagarara mu kibuga yisokoje ameze neza nka kuriya tuzi Patrice Lumumba, agahagarara yazamuye ikiganza mubona ari nk'igistati, ubundi rwose agafana match yihagarariye. Uyu ni umufana wa danje urenze, ariko uyu mufana bamwimye visa, banze kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongo byarayibabaje, banenga FIFA, baravuga ati uyu mufana wacu ntago agomba gusigara. FIFA iricecekera iravuga ati ibyo ntago bitureba. Umugabo bita ngo ni Vosna, uyu mugabo niwe muntu wamamaye cyane muri kino gikombe cy'isi kirangiye. Ni umuzamu w'ikipe ya Cape Verde, mwaramubonye, yahise agira n'abafollowers benshi cyane bari mu mamiliyoni menshi cyane, kandi yagiye gukina iki gikombe cy'isi ngira ngo yari afite nk'ibihumbi nka 50 by'abafollowers, barabafollowers bakenya rwose. Uyu mugabo yaramamaye, ariko yaravuze ngo mama wanjye nagombaga kumuzana kugira ngo turebe igikombe cy'isi, Amerika mwima visa. Tubwira FIFA tuyu ni mama wanjye akwiye kuza rwose, barabyanga. FIFA iricecekera, Infantino araceceka ntiyabyivangamo.
umwataka w'ikipe ya Iraq bamwita ngo ni Ayman Hussein, umukinnyi ukomeye cyane, umwataka babandi bari babi cyane bamwe ikipe bishingiyeho, yageze ku kibuga cy'indege cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi barinjira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimusigarana amasaha 7 bamuhata ibibazo, bamubaza kana kariya amasaha 7 yicaye mu kibuga cy'indege, baba bagushyize ahantu ha wenyine nyine ubwo bumeze nk'uwamaze kugera mu kantu kakagereza, amasaha 7 FIFA ntakiri kubikoraho, Infantino yicecekeye. Ibyo bintu ubundi ntabwo bibaho, ariko Infantino ikintu yakoze noneho, urumva umuyobozi wa FIFA wirengagije ibyo byose bifitiye umumaro abakinnyi, ishyirahamwe rya football, ama equipe bose bari mu biganza bye, byose yaracecetse arabyirengagiza, ntiyagira ikintu kimwe yivanga amakora. Ariko umunsi Donald Trump amuhamagara akamubwira ngo ikipe ya Amerika igiye gukina na Belgique, hari umukinnyi wanjye bita Bolagan yahawe ikarita y'umutuku, ndagira ngo iyo karita mu ikansuringa, biriya bintu ntago ari byo, uwo mukinnyi agaruke mu kibuga kine. Infantino yahise abishyiramo imbaraga, byirukamo aravuga turiya mukinnyi mukurira ikarita y'umutuku. Icyo ni ikosa rikomeye cyane, wangije amategeko, ni icyasha ku mupira w'amaguru n'amategeko agenga umupira w'amaguru kizanaguma, ni icyasha kizaguma kuri kariyeri y'uyu mugabo Infantino ubuzima bwe bwose, kuba iriya karita y'umutuku barayikuyeho n'umukinnyi wa Amerika akagaruka mu kibuga. Kira ni icyasha gikomeye na n'uyu munsi cyababaje abantu, kira cyagaragaje ko n'umugabo rero Infantino ntago ari umuntu uhagarara kukura avuga ati nimba umuntu yahawe igihano ubwo ni igihano, we perezida wa Amerika ntago aroza kudushyira amategeko y'umupira w'amaguru ngibyo bihagarike. Byamugaragaje nk'umuntu uriho ushaka kunezeza abo bayobozi kurusha uko yakwishimira guteza imbere football no kurinda ibyo yarahiriye, kurinda amategeko ya football n'ibindi byose yarahiriye, no kuko ibyo binagaragarira kukuba ibintu abakinnyi bitabiriye iki gikombe cy'isi byose, ibyo bibazo byose n'ibindi byinshi nari maze kukubwira, nta na kimwe yivanze mu ngaze akemure. Icyo yagiye gukemura nicyo yarasabwe na Trump gusa ngo genda unkurire ikarita y'umutuku, kandi aricyo kintu ahubwo atagakoza atakwijanditsemo. Ibyo ari bifite umumaro yakagiyemo ntiyigeze abikora. Ubwo ngo tuba turi kumvisha umuntu uyoboye FIFA, umuntu nk'uwo nguwo ubwo ntashobora kubwira ikipe ati mubigenze gutya. Bivuga ko Infantino ni umuntu urebye ahantu ngo Donald Trump ari na Infantino ubundi ntakunze kuhabura. Ubwo Amerika yasinyanaga agahenge n'ibihugu bari kumwe mu ntambara mu Misiri, Infantino yari ahari. Ubwo filime y'umugore wa Donald Trump yamurikwaga yari ahari, yirirwa ngo muri White House ku buryo bashatse rwose buriya bajya banamubwira ati shyura y'icumbi. Infantino na Trump ngo baririrwana ahanini, ngo hanini baba bari muri deal z'amafaranga, cyane cyane no kureba iby'iki gikombe cy'isi uburyo cyagombaga kumeramo, ndetse ngo ibyo bikanatugeza ku kuba kino gikombe cy'isi bivugwa ko ngo cyinjije miliyari, bavuga 9 ariko ubundi biri kuvugwa ko zishobora kuba zigera kuri 11 z'idolari. Ni mu mateka ya event zose za sport zabayeho, niyo event yinjije amafaranga menshi atarigeze abaho. Bikavugwa ko ibyo byose uyu mugabo Infantino we n'ubundi cyo yarashyize imbere ari ibyerekeranye n'amafaranga kurusha ko yakwitaye ku bakinnyi cyangwa se n'uburyo umukino uri bugendemo, amabwiriza ari bwubahirizwemo n'ibindi byose. Icyari kiri imbere ese turi bwinjize ibiceri. Ibyo nabyo nakubwiye impamvu twakoze iki kiganiro, ni bya bindi abantu bongera bagahuza bakavuga ngo ese koko ikipe ishobora kubwirwa ngo itsindishe kubw'izindi nyungu. Ikindi buriya amadiro menshi akorerwa mu gikombe cy'isi, buriya abakire benshi bahuze n'icyo ariko igikombe nk'iki nk'icyo kibaye muri Amerika, ubusanga urabona bwabo boxi abakire bicayemo hejuru mu mastade mu birahure n'iki. Hari rero kiba ari igihe cyiza cyo kugira ngo abakire bahahurire, baje kureba umupira, abatajyaga bapfa guhura bari baraburanye bahicare. Buriya mwe muzi ko bari kureba igikombe cy'isi ariko baba bari no kuganira bavuga ati ariko twanakora ni idiro, nyamara ibi twabikora, ubundi twagize gutya, ubundi twashyizeho ibiceri. Ibyo byose haba ari amadiro akomeye cyane y'amafaranga ahambaye ari kubera muri ziriya stade. Mu gihe rero twe tuba tubona abakire babandi twita ngo ni bari muri 1% ry'abatuye iyi si bafite amafaranga menshi, abaturage basanzwe bo iki gikombe cy'isi kiba kiri kubatwarira amafaranga. Iki gikombe cy'isi abaturage kibacuciyeho udufaranga twabo. Ubundi bivugwa ko umuntu wateze gari ya moshi, ubwo ni nko kuvuga ati umuntu wateze twegerane muri New York ava ahantu hamwe mu gakaritsiye kari hafi yerekeza ahantu igikombe cy'isi cyabaga kiri kubera muri stade. Ubusanzwe ahantu umuntu yishyuraga amadolari 13, ayo mafaranga amadolari 13 yafate uyakuba inshuro 11. Nirwo rwego ibintu byari biri guhendaho. Ntugire ngo n'amatike gusa yahendaga, byarazamutse biragenda bigera no kuri bano baturage basanzwe ku mafaranga y'itike. Ubwo ahantu umuntu yishyuraga amadolari 13 no kuba 11 biragera hafi amadolari 140.
ku rugendo rutonya. Ibaze bakubwiye ngo moto wari usanzwe wishyura uva hano ujya mu mujyi igihumbi kubera hari kuba igikombe cy'isi, ubwo nawe ugiye kuri stade ugiye kureba igikombe cy'isi ngo ubwo urishyura ibihumbi 100. uri kumva icyo kintu urwego ibintu byagezeho. Ikindi muri kino gikombe cy'isi ngo FIFA yakozemo ubucuruzi buhambaye cyane, bagenda bafumburiramo utundi tuntu nko gushyira akaruhuko ngo ko kujya kunywa amazi. Buriya twari tuzi ngo abakinnyi bakina igice cya mbere, icya kabiri, kari akaruhuko ko kuvuga ngo bagiye kunywa amazi yabaga ari umwanya mwiza wo kugira ngo abakire bamamaza kuri FIFA bishyuye amafaranga yabo benshi bamamaze nyine, kuko amakipe agiye kunywa amazi, kubamamaza mu gice cya mbere kirangiye cyangwa hagati hari ukuntu umukire publicité ziba zitagenze neza, ariko abakiri babwiye ati hari akaruhuko k'amazi, aka karuhuko tuzajya tubanyuzamo. Icyo gihe rwose urumva ko FIFA biri kwinjiza amafaranga menshi. Ngo tugiye kureba kuri VAR uko byifashe, ngo match nibihagaze, none bashyizeho umwanya muri no kujya bajya kureba ngo kuri VAR mwagiye mubona uturuhuko twabaga turi muri iyi mikino, utwo twose twari two kugira ngo FIFA bikorera amafaranga menshi. Kubijyanye n'amatike byo ni ibintu byari biteye ubwoba cyane, ibiciro by'amatike kureba kino gikombe cy'isi, abaturage udufaranga batubacucuyeho. Maradona mu mwaka wa 2018 ibintu yari yarabivuze, yigeze kujya kuri televiziyo aravuga ati abanyamerika bifuzaga kise cyangwa bashaka ko igikombe cy'isi gikiniwe iwabo, aho kugira ngo iminota ibe 90 y'umukino, iminota yajya 100 y'umukino, ngo kugira ngo mbega tumere nk'abakinnye ibice 4 cyangwa se hagende hacamo umwanya munini wo kugira ngo bo bikorerera amafaranga yabo. Izo ziba ari amadiro nyine ya FIFA na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze. Benshi bagiye babibona bino bintu, iki gikombe uko cyagenze gutya. Maradona yari yarabivuze mu mwaka wa 2018 kuri televiziyo. Ubundi iyi FIFA tubona cyangwa se iki cyitwa ngo ni FIFA, ni ikigo gihagaze amamiliyari n'amamiliyari, kibarirwa mu mamiliyari. Nicyo kigo twita ko gihagarariye zino body zindi zose zishinzwe football ziri hirya no hino ku isi, bino ano mafederasiyo yandi yo hirya no hino. Nanone buriya FIFA ibarwa muri zino twita ngo niza bino ino miryango idaharanira inyungu. Ubundi buriya FIFA ibarwa ngo mu miryango idaharanira inyungu. Niyo mpamvu wagiye wumva twitsa ku kantu k'amafaranga, kuba basigaye bashaka indonke cyane. Buriya FIFA ubundi ibarirwa muri zino organization ya miryango idaharanira ngo inyungu. FIFA yashinzwe mu mwaka wa 1904. Icyo gihe hari Paris mu Bufaransa. Ibihugu 7 byo mu Burayi byishyize hamwe biravuga ngo tugiye gutangiza FIFA, urwego rwo kugira ngo ribe nk'ishyira hamwe cyangwa se nk'umuryango uzajya ureberera amarushanwa mpuzamahanga ndetse n'ano ma association y'imipira w'amaguru ari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mu mwaka wa 1930 nibwo FIFA twabyita ko noneho yari imaze kuba nk'ikintu noneho gihamye, kuko ari bw'igikombe cya mbere cy'isi noneho cyabaye, kandi ari bo bagihagarariye, ari bo bagiteguye. Icyo gihe igikombe cy'isi cya mbere cyakirwe ntabwo byari bitangaza nk'ibi turi kubona uyu munsi. Icyo gihe ni ibihugu 13 gusa byonyine byari byitabiriye igikombe cy'isi, nta birori, nta gatwiko, nta bya bitangaza tubona mu bindi bikombe by'isi. Ryari rushanwa byiswe ngo ni igikombe nyine cy'isi nyine. Icyo gihe harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexico, Peru, Bolivia, Paraguay, Brazil, Belgique, France, Romania, Yugoslavia ndetse na Argentine yari irimo muri icyo gikombe cya mbere cy'isi. Nashirimenya nari nyibagiwe. Icyo gihe igihugu cy'Ubwongereza ntabwo cyari kiri muri iri rushanwa cyangwa se muri iki gikombe cy'isi cya mbere. Umugabo bitaga ngo ni Jules Rimet. Uyu mugabo icyo gihe ni wari perezida wa FIFA muri iyo myaka. Uyu mugabo yari umugabo ngo w'umuntu mwiza cyane, babantu baharanira uburenganzira bwa muntu, babantu bifuza ko isi ibimwe. Uyu mugabo kimwe n'umwuzukuru we ngo nibo bantu bumvaga ko gukora FIFA cyangwa se FIFA kubi hari by'umwihariko bakanizera muri football, bakavuga ngo football niyo ishobora kuzahuza isi, kuko isi n'ubundi iratandukanye. Amadini yananiwe guhuza isi, buri abantu ahubwo amadini yarushijeho gutandukanya batuye isi. Buri umwe avuga ngo nge nibona muri ibi, nge nibona muri ibi, ndi umuyisilamu, uyu ndi umukatolike, nge ndi umukristo, ndi umubudiste. Ugasanga ahubwo abantu barushijeho kurwana, guhangana no kumva umwe ari hejuru y'undi. Ibyo ngibyo rero uyu mugabo ngo byageze aravuga ngo nimba amadini yarananiwe guhuza isi ngibimwe, ati ndabona ikintu cyonyine gishobora kuzahuza isi kabimwe ari football. We nibyo yizereragamo, akizera ko mu nkingi za mbere cyangwa se nimba twabyita mu ngingo FIFA igomba kubishingiyeho za mbere ari ugushyira imbere football, ko igomba guhuza isi abantu bakaba umwe. Bega nimba twabyita nk'indangagaciro ubwo za FIFA, kandi koko nibyo. Buri igikombe cy'isi ndetse na FIFA nk'ubahagarariye football twarabonye ko igikombe cy'isi kibasha gushyira ahantu hamwe. Nk'ubura abantu bari muri Amerika barabibonye ko
isi yose yari iri hamwe, abaturutse muri iki gihugu, abaturutse muri iki, murahura mugaganira mugaseka, ngiye mfaniye nyine, ukabona ko football yahuje abantu babaye umwe. Abirabura bari gukina muri icyo gikombe cy'isi, abayisilamu bari kugikinamo, abakristo bari kugikinamo. Ibyo byose nyine bakabyirengagiza, ukabona ko igikenewe atari kureba ngo turukahe, ufite uruhe ruhu, ahubwo ukabona ko football ariyo yashyizwe imbere. Nibyo koko football ifite ukuntu ihuza isi. Mwaka w'1934 wa mugabo Jules Rimet nababwiraga, wumvaga ko w'umuntu mwiza waharanira uburenganzira bwa muntu, yafashe kino gikombe cy'isi cya rwose cyari ikintu twakwita gitagatifu, agihereza umunyagitugu bitaga ngo ni Benito Mussolini mu Butaliyani. Rwose abaye igikombe cy'isi. Icyo ngo yarakoze, yarafashe igikombe cy'isi agiha umunyepolitike w'umunyagitugu. Icyo gikombe cy'isi ngo Mussolini agikoresha mu nyungu ze, ndetse ngo igikombe cy'isi agikoresha mu rwego rwo kugira ngo yihanagureho ibyaha bye, ibugizi bwa nabi yarakoze, yabo yari yarishe, kuko ngo yari inkoramaraso niko bamwitaga. Barangiza agakoresha icyo gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cye, yigaragaza nk'inyangamugayo, agaragaza nk'umuntu uri guhuriza isi hamwe. Mbega ngo yakoresheje igikombe cy'isi kugira ngo asibanganye ibikorwa bye bibi. Ibyo bintu ngo byababaje abantu, baravuga ati FIFA ifashe igikombe cy'isi kivanze muri politike. Ni byinshi byagiye bibera muri FIFA cyangwa se mu bategura igikombe cy'isi, n'ubundi bigenda bigaruka. Byadusaba ko ubutaha dushobora kuzakora ikindi kiganiro. Bishobora ko tuza kuza gukora ikindi gice cya kabiri cy'ibyagiye biranga FIFA, ariko by'amanyanga, amakipe, uko amakipe amwe n'amwe yagiye asabwa gutsindwa, n'ibindi byinshi byose turaza kongera turebe wenda ko twakora igice cya kabiri. Ariko aya ni amasaha, ikiganiro cyabaye kirekire, reka tubirebe n'indi twadukora gake, turagaruka mu kanya. Wibuke gukora subscribe.